Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da Zapad trenutno nema zakonski osnov za konfiskaciju zamrznutih ruskih sredstava koja su blokirana nakon početka sukoba u Ukrajini. U intervjuu za francuski kanal TF1 Macron je naglasio da bi jednostavno korišćenje tih sredstava bilo pogrešno. Nemamo pravni okvir za upotrebu zamrznutih ruskih sredstava. To ne bi bilo ispravno rješenje, rekao je francuski predsjednik. Ipak, Macron nije isključio mogućnost da ta sredstva budu iskorišćena za obnovu Ukrajine nakon završetka sukoba, ali uz poštovanje međunarodnog prava i uz jasne odluke na globalnom nivou. Nakon izbijanja rata, Sjedinjene Američke Države, zemlje G7 i Europska unija zamrzli su skoro polovinu ruskih deviznih rezervi u ukupnom iznosu od oko 300 milijardi evra. Od toga se oko 200 milijardi evra nalazi u Europskoj uniji, najvećim delom na računima belgijske kompanije Euroclear, jedne od vodećih kliriških kuća u svetu. Prenosi portal Informer.rs.